untuk it girl. Okay, yang mencari bag untuk pakai weekend, pakai daily wear pun boleh. Kita ada yang this one, Dior Saddle Medium Blue. This one condition masih lagi baru, memang tak pernah guna. Ingat, susah tau nak jumpa bag baru dekat Pre-Love. Tapi kita ada. So, kalau dekat retail, harga ni RM20,500. Tapi kalau dengan kita, mari kita tengok. RM11,500 sahaja ya. Yang penting datang dengan full set, macam you baru keluar butik. You tengok berapa boleh banyak you jimat dengan kita. So, kita pun ada promo code. Kalau you nak dapatkan promo code, you boleh contact kita, tekan profile and dapatkan promo code dekat bio kita sekarang. Boleh cepat-cepat DM kita. Kalau tak, you yang rugi. Okay, but jangan risau, kita pun ada installment plan up to 60 bulan. First payment korang dah boleh bawa balik bag. So jangan risau, boleh contact kita sekarang.